Sch'il sulel splendura puspeda d'ora, duai tarlijar da dens. Cun nettegiar il bagn e la cucina, ma cun far liert u cun zambreggiare il chaler da hobby, dovrai nus regularmein products chemics. Ma fagiai nus stim dal simbols da privel? Il simbols da privel da products chemics s'acciatten per il solid in la vart da vos dal product. Els information da vart las risches possibles schins dovra quest product. Per quai vale guardar adinna sin il simbol e legger l'etichetta avant la compra. En conoscere il simbol vuol dir evitar privels. Ils nov simbols da privel en ils medems en tut il mund, els en nairs sin in fundalf ed an in ur cotschen. Uscia fan els endament avertiments a privels en il traffic sin via. Quest simbol stat per attenzium privlus. Quests products pon irritar la pell e cagiunar allergies u eczems. Quests products en extremamain inflammabels. Qua vali da tenir distanza da fontaunas d'inflammaziun ed observar la temperatura da deposit. Quest simbol significa sustegna il fiu, per quai che quests products accelereschen il fiu. Quests products en privlus per las auas. Els fan don ad organisms da l'aua scopeschs, insects da l'aua e plantas da l'aua. Products cun quest simbol en explosivs. Els dascen venir applicats mo da specialists u da personal scolar. Quests products en corrosivs. Els pon cagiunar greves arsentadas da la pell e greves dons dals egls e dissolver certs materials. Quest è il simbol per gas sut pressiun. Recipients cun gas comprimits pon explodir sut influenza da calur u sch'els vegnan deformats. Quest è il simbol per products chen privlus per la sanadat. Els nadascen mai venir tragutits e mincha contact nun necessari duai venir evita. Quests products en fitch toxics. Els pon cagiunar greves intoxicaziuns e la mort già en pitchnes concentraziuns. Comprai conscientamain e mo o scheblersco necessari. Guardai avant la compra sin il simbols da privel e leggiai las informaziuns da segirezza. Observai l'instrucziun da diever e resguardai las indicaziuns da quantitat. Depositai ils products uscia che ufans na pon bec al souvenir per mauns e na metai chemicalias mai en recipients da victualias. Important esi da dismetter correctamain ils rests da products chemics. Richtig entsorgt werden. Si capita in accident cun chemicalias, malgrà las mesiras de precauziun, stonins reagir immediatamain. Agi survenisvus sut il numero de telefon 145. E quai è il numero d'urgenza durant 24 uras da Tox Info Suisse. Qua survenisvus gratuitamain cusegliaziun d'ina media u d'in medi en cas d'ina tisientada u en cas dal suspect d'ina tisientada. Per chi ne vegna dentant becius e lunch, fa la Confederaziun la campagna Guardar bain per esser proteggi bain. Sin la pagina d'internet www.cheminfo.ch chatais vus tut las informaziuns co ir enturn nel minciadi cun products chemics. Ultra da quai dati in app gratuita per ils smartphones e per ils tablets. Uscia podais vus nettegiar l'abitaziun senza problems.